Tumekwisha toka kwenye changamoto ya namna hii ya watu kutokuomba. Kwa sasa tuko kwenye changamoto mpya kabisa. Changamoto ya sasa ni kwamba watu wanaombaje, watu wanaomba nini, watu wanaomba vipi. Hii ndio changamoto tulionayo kwa sasa. Watu kutokuomba sasa hivi sio changamoto, watu wanaomba. Lakini changamoto ni kwamba watu wanaomba nini. Yako mahitaji ambayo tukileta mbele za Mungu inakuwa sio hoja, zinakuwa ni kelele ama ni fujo mbele za Mungu. Lakini kuna aina ya mahitaji ambayo tukileta mbele za Mungu inakuwa ni hoja zenye nguvu. Na of course Mungu anataka hoja zenye nguvu. Najua tuna mahitaji kama kumwambia Mungu tunataka pesa, tunataka mali, tunataka nyumba, tunataka gari, unataka kazi nzuri, unataka hiki na hiki. Haya ni mahitaji ambayo huwa tunayabeba, tunaleta mbele za Mungu. Lakini kuna namna ya kufanya haya mahitaji yaingie kwenye hoja nzito nzito, hoja zenye nguvu. Leo nitazungumzia moja kati ya hoja zenye nguvu sana ambazo unaweza ukazileta mbele za Mungu. Moja kati ya hoja ambayo ina nguvu sana unaweza ukaleta mbele za Mungu ni hii. Kila mmoja wetu ametengenezewa uwezo wa kipekee sana ndani yake. Kila mmoja wetu ana kitu cha ajabu ambacho Mungu amemuumbia ndani yake. Kwa hivyo kitu pekee ambacho unahitaji kuomba kutoka kwa Mungu ni kukupatia jukwaa la kuonyesha kile ambacho ameweka ndani yako. Ukionyesha kile ambacho Mungu ameweka ndani yako, hapa ndiko tunapata pesa, hapa ndiko tunapata mali, hapa ndiko tunapata manyumba mazuri na gari na kila kitu kingine ambacho unahitaji. Ukipata tu jukwaa la kuonyesha kile ambacho Mungu amekwisha weka ndani yako. Watu wote mashuhuri ambao tunawasoma kwenye Biblia, Mungu aliweka kitu ndani yao, lakini pia walihitaji kuwa na platform, walihitaji kuwa na jukwaa la kuonyesha kile ambacho Mungu amekwisha weka ndani yao. Musa wakati anazaliwa, Musa alikuwa amekwisha kuwa na ile nguvu ya uongozi ndani yake, lakini alihitaji platform kuonyesha kile ambacho Mungu amekwisha weka ndani yake. Unakuja kuangalia maisha ya Daudi. Daudi anachaguliwa na anatiwa mafuta kama mfalme, lakini alihitaji platform kuonyesha kile ambacho Mungu ameweka ndani yake. Na wakati mwingine haya majukwaa ya kuonyesha kile ambacho Mungu ameweka ndani yetu yanaweza kuwa ni majukwaa yenye kutisha, majukwaa yenye kuogofya, lakini unahitaji kusimama juu ya hilo jukwaa kuonyesha kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Ilimtaka Daudi kusimama mbele ya Goliati, na lile ndilo lilikuwa jukwaa lake, kuonyesha kile ambacho Mungu ameweka ndani yake. Lakini unaona kuna mtu kama Gideoni, Mungu anakuja na muita yeye ni shujaa, lakini bado Gideoni alitaka uwanja wa kuonyesha kile ambacho Mungu ameweka ndani yake. Lakini isitoshe, unamwona Yusufu, Mungu amekwisha muonyesha ndoto tangu akiwa na umri wa miaka 17, akiwa bado kijana mdogo sana huko chini. Ashamuonyesha kwamba atakuja kuwa mtu mkubwa sana, na amemwekea uwezo wa kuona na kutafsiri ndoto. Lakini Yusufu alitaka platform.